Diktator! Rahmanov diktator! Rahmanov diktator! Rahmanov diktator! Rahmanov! Сегодня в столице Парижа, в столице Франции, в городе Париж, приехал один диктатор из Таджикистана, Эмомали Рахмонов. خوینوی که در تاجیکستان هم میکرشان میکنند امشب روز که ما اینجا قرار داریم در سرحد تاجیکستان ازبکستان یک ماتری دیگر کردن امروز آمده در مرکز اروپا Rahmonov ist ein Großdiktator! Rahmanov diktator! Rahmanov diktator! Was sucht ein Diktator in Europa? Kırsan! Какая его? Rahmanov diktator! Rahmonov ты хуй! Rahmonov ты хуй! Rahmonov ты хуй! Diktator! Rahmanov diktator! Rahmanov diktator! Rahmanov diktator! Rahmanov! Rahmanov diktator! Rahmanov diktator! Diktator! Rahmanov diktator! Rahmanov diktator! Rahmanov diktator! Rahmanov diktator! Rahmanov diktator! 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 Rahmanov diktator! Diktator! قاتلو قاتلو Khoynoy millet! Khoynoy millet! جواب metin hava Rahmanov diktator! Diktator! Rahmanov! Pause. Nein, nein, gut. Ich Şaka bin ya! nicht Englisch. Nuri, بیا اینا پیروات کن چی میگه. Moment. Diktator! Africain, bordel! Rahmanov diktator! T'as pas la radio! Ich kann es nicht dir! Diktator! Freiheit für Tadschikistan! Freiheit für Tadschikistan! Freiheit für Tadschikistan! Diktator! Rahmanov diktator! 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 Rahmanov! Was ist das? Was ist das? Diese Rahmanov diktator! Rahmanov diktator! Mein Handy hier. Rahmanov diktator! Schlussauto. Rahmanov diktator! Freiheit für Tadschikistan! Freiheit für
Rahmanov diktator! Kalmate. Nein, down. ist alles gut. Ja, Was ja. ist das? Was ist das? Das ist, Ja. Nein, das ist nicht gut. Deutsch. Was ist nicht gut? Deutsch, Deutsch. Was? Was ist das? Das ist nicht logisch. Kein Respekt, kein... Was? Tadjikistan a deux idées. Bon, on est déjà dans les Souko. Vous posez ça, monsieur, là. Vous pas récupérer, vous le posez. Diktator! 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 Eva, Monsieur, laissez votre caméra, on va parler avec vous. Monsieur, l'eau, ça, das ist meine. ça sert à rien. Ja, jetzt hier. Monsieur? Diktator! 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 Rahmanov diktator! Rahmanov diktator! Rahmanov diktator! Rahmanov diktator! Délégation. Arrêtez de crier! Mais il fait que crier sur le là-bas! C'est lui, arrêtez de crier! با جای خوگا با جا میکنه او موشا جای خوگا با جا کنه ما میابیم یا گلی Recule, ça, شروع زنون recule. Diktator! 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 Rahmanov sen diktator! Rahmanov sen diktator! Freiheit und Tadschikistan! Freiheit und Tadschikistan! Rahmanov diktator! 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 Şikayet nasıl diktator! Hadi burada meşhur yayınlaşları var. Le diplomat. Rahmanov terörist! Das meine Freiheit! Das meine Recht! Ist Diktator! Wo ist Demokratie? Wo ist Europa? Diktator! Diktator! Rahmanov diktator! Freiheit und Tadschikistan! Diktator! 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 Kamera ister. Freiheit Tadschikistan! Azadi Mamadou Toji! Azadi! 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 Hey, you stay your turn! I don't care! Stay your turn! Keep your turn! Why is democracy? Democracy is here! No! Respect! Stay with respect! Diktator! Diktator!
این اینجا پاریژ است. این کوچه‌های پاریژ است. یک چند دقیقه پیش با محافظای رحمانوف یعنی تلخوش زد و خورد صورت گرفت بین گروه 24 و سگای رحمانوف. حادثه دوام دارد. تقریبا رحمانوف مثل موش پنهان شدگی است. در داخل اینمی بینا خارج نمی شود. تمامی پلیس ها او را احاطه کردگی هستند. از ترس نمی براید. خب چه خیلی که می بینه کسایی که می گفتن که در کجا هسته یا که روبرو گپ نمیزنی قطیش مرد باشه ببروه مردک واره برامدیم مثل سگ باز هم پنهان است. در همین زیر بینا میمانیم تا برامدن شه. امشب در پاریژ فقط شرمندگی رحمانوف است. باور کنید اگر سپتناز نمیدونم دیگه از کدام قوه ها حتی در آسمان هلیکوپتر هم گشته است. گرچنده که ادرسی خطا داده بودن باز هم پیداش کردیم. امروز پلیس های فرانسه خلاص میکنند. نه که فردا وقتی که خلق خست به طرف قصر حرکت کرد این پلیس های فرانسه یاردمت میکنن. امروز در پشت اینا بجا شده مثل سگ. رحمانوف اگر تو گور برای تو گور به پیش نمیریم از گور میکنیم تو اینجا باید جواب بدی. دیکتاتور Rahmanov dictator!